Profesores na insanulu husien sinubajiku filial Vila Verde ho idadi quase hitunulu racing ona, mai be continua hanoring estudante sira iha escola. Informação nehato husi coordenadora ensino básico filial Vila Verde Antonieta Ornaineto ba estel ihanya knarfatin Vila Verde Quintane. Nyadihan daudang ni sira iha sala aprendizagem nen fahe bator no tolo. Dader meudia noloraik. Ho professores sanulu recien 5 no estudante hamutuk atus ida rua nulo. Sira aktivo hela ho amine makamutuk 15 pessoas. Amentao hanya be admin ida ho segurança na rua. Ne mamutuk 18. Ito na sanulu mat akurat tamang ida reforma eh. Na sanulo. Hamutuk kami security ida bela sanulo resinda. Sira kuase ida hira. 70 baleteng. Sira hanorin materia. Sira toda ami de primeiro segundo ciclo kan toda matéria. So religião, né make usibe sira ipi haru kamai ne maka hanorin masih kelas 4, 5, 6. Nia mo sublinha agora ne heng hela recrutamento bolsa candidato professores. Karik sira na insanulu mak iha lei tama reforma bele substitui hika sira nune bele completa professores e escola ne. Jacinta Siqueira, STL News.